mwaka w'1973 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangije umushinga wo kubaka systeme yifashishwa mu gutahura amerekezo y'ibintu bitandukanye haba ku isi, mu nda y'isi ndetse no mu kirere. Ni systeme izwi nka GPS cyangwa se the Global Positioning System. Muri kino kiganiro tugiye kuganira kuri GPS. Turavuga amavu n'amavuko yayo ndetse tunavuge ku mikorere yayo. Muri kumwe nanjye Innocent Bimenyimana. Iyi ni Radio Icyizere mu kiganiro The New Page. Mbaye ikaze. GPS ibarizwa mu muryango w'amasysteme agaragaza amerekezo y'ibiri ku isi, mu nda y'isi ndetse no mu kirere. Uwo muryango uzwi nka Global Navigation Satellite System cyangwa se GNSS. Aha twavugamo nka BDS y'Abashinwa, Galileo y'ibihugu by'i Burayi ndetse na Cronus y'Abarusiya. Umushinga wo kubaka GPS washyizwe mu bikorwa n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanira mu kirere kizwi nka United States Space Force. None kandi muri uyu mushinga hifashishwe abahanga barimo nka Roger Easton, Ivan Getting ndetse na Bradford. Mu gukomeza icyegeranyo cyacu munyemerere tuvuge ku mikorere ya GPS. GPS igizwe n'ibice bitatu ari byo Space Segment, Control Segment ndetse na User Segment. Space Segment igizwe n'amasatelite cyangwa se ibyogajuru byorejwe mu kirere. GPS abanyamerika igizwe n'ibyogajuru 31. Ibyogajuru bizenguruka umukandara w'isi cyangwa se orbit. Abize ubumenyi bw'isi bazi umukandara w'isi cyari cyo. Buri cyogajuru kizenguruka isi inshuro ebyiri ku munsi. Bigenda ku muvuduko ungana n'amayeri 9,000 ku isaha. Ibyogajuru kandi bikoresha ingufu z'izuba. Munyemerere tukomereze ku gice cya kabiri kizwi nka Control Segment. Control Segment igizwe n'ama stations 12 cyangwa se amastation 12 aherereye mu bice bitandukanye byo ku isi. Gusa GPS ifite station nkuru iherereye muri leta ya Colorado muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya stations yakira amakuru atangwa na bya byogajuru twavuze binyuze mu bimenyetso cyangwa se amasigino cyangwa se amasinyari. Mureke tuvuge ku gice cya gatatu ari nacyo cya nyuma cyitwa User Segment. User Segment igizwe n'ama application cyangwa se ama application ashyizwe mu device cyangwa se mu dukoresho dutandukanye nka telefone, imodoka ndetse n'ibindi. Aya application ni yabasha kugaragaza amakuru atangwa na GPS. Aha ni umuntu abasha kumenya ahantu aherereye ndetse n'ibitandukanye. Mbashimiye kuba mukomeje gukurikira gahunda za Radio Icyizere. Ndi nitwa Innocent Bimenyimana.